Pozdrav i dobrodošli na video lekcije Upoznajmo Nuđ. Ja sam Marijan i student sam na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje Nuđ koristimo za obradu prirodnog jezika u sklopu kolegija, modeliranje jezika upravljano gramatikama. U ovom uvodnom videu pokazat ću vam kako instalirati Nuđ na računala s Windows operativnim sustavom. Nuđ je besplatan alat i slobodno se može preuzeti sa stranice www.nuđ4nlp.net. Alat se kao zip datoteka prenosi na vaše računalo. Nakon što je preuzimanje završeno, otvorite mapu u koju pohranjujete datoteke preuzete s mreže. Kod nas se ta mapa zove Downloads. Potrebno je sada otpakirati aplikaciju na vašu radnu površinu. Stoga, dvostrukim klikom miša na mapu otvorit će se novi prozor s mapom imena Nuđ App koju jednostavno označite mišem i prenesite na svoju radnu površinu. Sada otvorite Nuđ App mapu koju ste upravo otpakirali. Izaberite App mapu i otvorite je. Pronađite Nuđ X i pokrenite ga dvostrukim klikom miša. Upravo ste pokrenuli Nuđ aplikaciju. Nuđev zadani jezični resurs je engleski. To možete provjeriti tako što ćete odabrati Info, Preferences iz glavnog izbornika. U prozoru koji se pojavi, kliknite na prvu karticu naziva General. Pored ISO 6391 naziva jezika, pisat će N. Odaberite drugu karticu na kojoj piše Lexical Analysis i primijetite nazive jezičnih resursa koji su trenutno dostupni za leksičku obradu engleskih tekstova. Otiđite na posljednju karticu na kojoj piše Syntactic Analysis. Tamo biste trebali pronaći listu gramatika dostupnih za sintaksnu obradu još uvijek engleskih tekstova. No, mi se želimo orijentirati na obradu hrvatskih tekstova, za što su nam potrebni hrvatski jezični resursi. Zato se vratite na prvu karticu naziva General i pronađite kod za hrvatski jezik, a to je HR. Budući da još uvijek nemate resurse za hrvatski jezik, kartice s popisom resursa za leksičku analizu će biti prazne. Provjerite. Isto tako, provjerite da je vaša kartica s popisom resursa za sintaksnu analizu prazna. Kako biste to promijenili, najprije morate kreirati mapu koju ćete imenovati koristeći kod jezika kojeg koristite. U našem primjeru to je HR. Kako ćemo to napraviti? Moramo ponovno otvoriti mapu u kojoj smo pohranili Nuđ. Tamo ćete naći mape App, MISC i Mono u kojima se nalaze datoteke potrebne programu da pravilno radi. No, primijetite dvije dodatne mape koje nemaju podcrtu ispred svoga imena. Mape N i FR. U ovim mapama su datoteke u koje pohranjujete jezične resurse za navedeni jezik. Dakle, u ovom slučaju engleski jezični resursi pohranjeni su u mapu N, a francuski jezični resursi u mapu FR. Nuđ uvijek dolazi zapakiran s određenim brojem engleskih i francuskih jezičnih resursa koji se mogu naći u ovim mapama. Zavirite li brzo u svaku od ovih, nazovimo ih jezičnih mapa, primijetit ćete 3 nove podmape koje su identične u svakoj jezičnoj mapi. To su mape Lexical Analysis, Projects i Syntactic Analysis. U prvu mapu Nuđ sprema vaše rječnike i morfološke gramatike. U drugoj će se nalaziti tekstovi i korpusi koje ćete analizirati u Nuđu, dok će u treću mapu Nuđ spremiti vaše sintaksne gramatike. Veoma je važno da svaka jezična mapa, bez obzira o kojem se jeziku radilo, ima 3 podmape potpuno istog naziva. Pazite na velika slova i razmak među riječima. Za potrebe ovih video lekcija koristit ćemo se postojećim jezičnim resursima za hrvatski jezik koji se mogu besplatno preuzeti s Nuđ mrežnih stranica. Stoga, otvorite ponovno svoj web preglednik i u glavnom izborniku Nuđ web sjedišta odaberite opciju Resources.
Na ovoj stranici pronađite resurse za hrvatski jezik i preuzmite ih na svoje računalo. Kada je preuzimanje završeno, možete ugasiti web preglednik i otvoriti mapu s preuzetom datotekom. Otvorite datoteku dvostrukim klikom, te mapu naziva HR jednostavno označite i prebacite u mapu Nuđ app. Odmah pored postojećih jezičnih mapa za engleski i francuski. Kada je prebacivanje završeno, provjerite sadrži li mapa HR 3 podmape naziva Lexical Analysis, Projects i Syntactic Analysis. Ako je sve u redu, možemo se vratiti u Nuđ. Ponovno odaberite Info, Preferences iz glavnog izbornika. U prozoru koji se pojavi, kliknite na prvu karticu naziva General i provjerite da ste za jezik odabrali karticu HR. Pređite sad na kartice Lexical Analysis i Syntactic Analysis te uočite da su one još uvijek prazne. Kako bismo dodali potrebne resurse, na karticu Lexical Analysis kliknite na gumb Add Resources i odaberite datoteku HR for Nuđ Web 2014.not. Klikom na gumb Open, datoteka će se dodati na popis leksičkih jezičnih resursa. Na isti način možete dodati nove resurse koje ćete sami pripremiti. Za kraj, kliknite na gumb Apply kako bi Nuđ zapamtio nove postavke. Sada ste spremni za svoje prvo korištenje Nuđa. Pa, sretno!